Kaluguran ko kabataan, ingasal pantayanan, timbong pamibiyay-biyay tamo, takal tamo sakit, apitatakutan, awsandang dreaded disease. Kalupa na morning leprosy, o kaya naman cancer, o kaya naman tuberculosis, o kaya naman SARS. Yung panahon tamo, makatakot, yung may ka-cancer tamo. At kung ikita ating skin cancer, kitang may mga hospital, inyangikit ke, may ngilabot ko, balamo monsteria, at makalunos, at makatakot, yung itsura, ning kayang balat. Naning maging epekto na, ning metong atao ating sakit, kalupa ng skin cancer, o kaya leprosy. Munang-muna, pandirian tayo. Kakadwa, iwasan tayo. Kakadlo, ingkeratamong reaction o attitude. Karentaw ating dreaded disease. It causes pain in their heart, the pain of being rejected, of not being accepted, of being left out. At ini, makalunos, king kultura na rin putyo, o nakating kang leprosy, itabida ka, yan nakamakahuli king balay, and you will be buried, mabiya ka pa, may ngari kang mente, amikot-kot na. Nyari leproswan kanina, alalang choice, nung etok ng kareng gubat, kareng lukit, kareng ilang lugar, kareng simenteryo, ating makalunos, o ating lalapit at tao, they have to shout, leproswan kami, ketong kami, lepers kami, e po lalapit, ilang mismo, they will drive away people, bangketa ila milapit karena, at ila lumapit karena, bangketa pandirian dala, at iwasan dala. Makalunos yung sitwasyon na rin leper, ketang panahon ng Jesus. Yang maranasin Ginoo, mumuntayo kinilang. Pakikita na rin leproswan, bang paramdam na karela. Ating Diyos sa malugod, ating Diyos sa malingap, agyang rin leproswan, kalugurano ng Diyos. Metong ka rin masakit na karanasanan ng metong leper, yakin niya po itangin ay makapagbalik king kayang pamilya, ang gareya kinaya. At nung eman kumaya, it would mean death, being alive. It would mean kamatayan. Yan ay makapakyabe king pamilya na. Yan ay makapakyabe king worship na ning community. Yan ay milapit ka rin tao. At pandirian di rin tao. Itabide. Nyapin, lalawot lang at sasalikot lang. Uling patsyereng tao ikit dala, itabi dala, pamaronggat dopa. O dahil metro leper, akit dereng aliwa, gabakaning malana. Bang pakit no rin kayang sugat, makatakot, mabiya ka pa, malalaso na kalaman, may ngari kang kalansay, lalto no rin kang buong sampung skeleton, kakananan ng leprosy. Baluyo po naging tao alayang saplot milakon iking katinuan. Po naging tao at suya king katinuan mamiblas niyang masanese. At po naging tao misira yung katinuan maglagad siya gindalan alaneng dangal, alaneng pakyalam nung alayang imalan. Baluyo po rin leper matinulak ang tao pero paggabak na rin imalan dengimalan ka, bang bakit ka rin tao, ingilatin lang sakit. Hewari ko dahil may mga tao kanyang cancer, alog tanam, tamo sabyan kaya, pisala sa likod ng tamo. At po dahil may mga tao kanyang dreaded disease, alog nam, napanyabyan ka rin haliman tao to protect himself. And here is a leper, gabakaning malana, and he will become vulnerable. King rejection na rin tao. Nga mabiya pa, palubas na rin imalan.
panglalo ding itakwil, ding aliwang tao. Baloy po niyang migbalik kayong bulag sa kaya nakalayang imalan. Nganing kiyawanan ng tata, inutos na ka rin kayang alipan, balabalan ding anak na, bang magbalik, ing kayang dignity at dangal bilang anak ng Diyos. Nga po ang mga umisalta mo, milalago yung lepra na ng kasalanan, at balabala na katamo ng Diyos, king kayang lugod, at tanggapan na katamong pasibayo, king kayang puso. Di nga limang leper mamurit lang, uli na ng lungkot at sakit ay naranasan da to be away from the family. Uli po na katikang lepra, nakamyuli kaya kayo, muniakaw ng asawa mo, munauma, hagin kis deng anak mo, at nakamakisulok yung pamilya mo, mipnong saya, king lamesa. O ito yung sakit naranasan da, the pain not only of being rejected, the pain of loneliness, ay danwa kaya biring karelang pamilya. Ngayita mo habang mabiyeta pa, let us enjoy the presence of one another. Kaulan may asawa mo hanggat akaul me. Sikloran mo rin pengari mo hanggat mabiyena pa. Kaulan mo rin anak mo kabang anak la pa. Baka datay ng oras, datang yung panahon, yung muna akauling asawa mo, potang likwana ka. Yung muna akauling anak mo, potang mamakisawa na lang. Yung muna sikloran din pengari mo, potang mawala no keniking yato. The pain of a leper is the pain of not being to embrace, kiss and hug din kayang pamilya. Rejected no minken lipunan, edo paboring tangnan, maulaging kaulag lugod at lingap, din karelang pengari, din karelang pamilya. Ngayon kayo kabang mabiyeta pa, enjoy the presence, celebrate the love and care of your parents. Mabibiyeta mo ng misan king lugod at lingap ng pamilya. The tender love and embrace of our parents. My dear brothers and sisters, kimpami biyabiyeta mo, iwasan tamo sana yung pandiriyan. Totoo mayap yung pandiriyan may metong tao, pero sana naman, iwasan tamo yung ugaling makadiri, bangit nakatamo pandiriyan, dengaliwan tao. Halimbawa, tamo sana dudura mas kinokarin, lalong-lalo na numating kang plema. Excuse me. Dura ka, king metong napkin o tissue. King lababo o siyar, bang yagos na ning dano. Alitang mas kinokarin, dudura ka, makadiri ka. Sana po ang ipusit tamo, isipon tamo, ipusit tamo ka rin panyo o napkin, alitang mas